سيروجين دجوار لباجار حسكي ده هفتيا بوريد درباس بون كشركي بهمباج آلية اسايشوية بگيوه لبرانبري رژيمي هاد كرن نها و پشتی راوستاندنا شر هن پرستين كرن ما گلو آرمانجن رژيمي جيوي شري چبو او چي سدن بون گو شر هاد راوستاندن افشر هاد درخستن جبرگو رحتية گل باجار چه ببو براتيك خور چه بو نابينا كرد و عربا ده جبروي كي اف هيزن رجيمي خوستن في راحتيا هاني خراب بكن وانا شر ساكنيه ماغو ما شر ساكن جبرغو تعدا جبو نجي ملتي ما جبو كس ضرر نبين يعني ام دبينن شر جبي في زرار ناد يعني دما شوپاندنا روشا ميداني و پشتی راوستاندنا شر لحسكي ام راستی گلک دسکفتین یا پگه هاتن و لگور افسرکی اسایشه دورین گود کنترولا یا پگه و اسایشان ده اون که نظام ریشی مکرن ماجي برطاني مشار كرمه وفافالي يبكي بهفره ما نقطه واني اساسي جوان سندن حاجه سوق حاجه صباخ حاجه خشمان قسمي شمالي حاجه طير دوارة صناعة أفقش بنت شكامة مدرسة وحدة عربية أفقش بنت شكامة داية دهفديتنا كده بشروانة كي يبقيرا تكسكير كو أو دسكفتين قد دسمدنا تجار أمج دس خبر نادن وإيرو أز المدرسة وحدة عربية مش دسبيك إيدي من في مدرسين و دوه بير سقنال كدركت كنو مدرسة مجلس مشروعي كتير دستي شتاد ورجيم إيدي أتشجعي نراسته ورجيم با انكا او هناك جروب تبلافيه تشيت كرن جبوفي هاويجي بان في نقطه نقطه هانا مجلس خبر نادن ده همان مجارده كسكي عرب جو اوجي اندامي اسايشيه ديار كر جوجلك نافند وريبند الرجيمه نهاد بن كنترولا مدنه بعد الانتهاء من عمليات پشتی بداوی هاتنا شر دنافبرا مو رژیمه ده ام وک اسایش و با الیکاریا یپکه مناوندا باکوریا اسایشا رژیمه بدست خست و نها گلک ریبندن رژیمه دبن کنترولا مدایا وبالاخير استولينا على المخفر الشمالي وعادت الامن والامان الى المنطقه دیاره گو پیلان رژیمه جوی شری او بونگو آستانا کوکیان دنافبرا پیک هاتین کرد و عرب ده زیده بکه و لگور اندامین یپگه و اسایشه تی خویا کرن گو سدما سرکه جراوستاندنا شر او بوگو آرامی لباجر وگره جباجار حسکه با اورینت نیوز همان جزیری